Good morning. Good morning. Enana pay me wura ofie me da wase pa so ama me ho kwan se me wura ofie. So for you then na oba me fie. Sickness cannot stand. Me pa chaw me ba ofie enam radio so. Inshira enya wodia se wofidie eda adom 106.3. Enana pay abranti a wotene ndi eye Osofo Eric Ampiao of Mount Zion Assemblies of God and Assemblies of God Ghana. Mount Zion ewo awoshi. Ana pay mitinemu ediama me papa madamfo me teacher what's ya say me director Sofo Samuel SK APG. Sofo APG, good morning and a baby bia obia menim say nche bia na obedu ha. You say onam kwanso ba. Orafo nana pay yesi unyame enya ukesi wati. Senyame ama endede atuwa. Chichurure na kanwa kuma tuyem. Nemumda unyankupon asise nyame edewo aka atiasifuwa hon. Nyame yokufu nyame anadwi wako wama abofo na ko agyew efi obonefo nsem. Ade baako ena mepese ubeye bebua me. Ubeye emana bua wankase wabrabo. Eno me no beka ho asem ene wo fidie so. Me no beka nyame asem e wo fidie so. Mamin ka bibi ncho fa ayeye ma erade wate. You see, baby anyame duwe dubia odofo ma weni so. Anapei obi wo ka nanso obom pa ese ne ka owo ni nyina no nyame yade foforo bi mfama no. Woso wu ni ka umpa emse nka mpo nyame enche bicycle. Wa wenya bicycle numpo uwo nan a yede kan obisu oni enan obom pass Ewurade samyare na menen entumi endi mu na mentumi nante. Mene wo kase obi wo dan pa odem air condition dan odem nanso obom pass Ewurade bie meyiri yefunu na mene meyere yanwo. Anapei obisu eni dan oda kiosu bim wa wosa obom passe wade kama minya obi uncompleted bimpo kiosu ya medemu insu tokra insu gumiso me pesa otia se uwo ocheso nyame bebi anyame di wedu bia ma weni so na danase. Meno ekase obi bebi oda eyobi store enim. Enso store ni rua ni buefu ema ne betunu. Enti the whole night ojina ho ena ade ache no. Fase da manyame. Hwe ni Ewurade ayama o. Eno ena ye maame Merigansa eno die. Who say Namia ya so or you too great. Wow. Enti who say Namia or you great what Namia kasi. Enche bia me no beko onyame asem.
won say to time no ho o time na late won hu time ya bo sen ya bo no nan apa ho sima edu into betumi asettle time efiani oyo bomade saminta no le aka nuncho efie no ko yabo e wo lebiness anu daleshi keshida hale fast dafama ewrade obibia wobia. Good morning, Lord Boache Dankwa Anchor Ato Ewo UK. To be precise, Manchester. Michiawuni ebusiani nyina. Orofu ya konya mi asemu. Adie bi wo ho a metufu na mepese obeye. Anapei meno kan bibi wo Esther chapter number 6. Esther chapter number 6. Mekan edi free verse number 1 down. That night the king could not sleep. So one was commanded to bring the book of the records of the chronicles, and they were read before the king. And it was found written that Mordecai had told of Bigtan and Teres, two of the king's eunuchs, the doorkeepers, who had sought to lay hands on King Ahasuerus. Verse 3. The king said, what honor or dignity has been bestowed on Mordecai for this? And the king's servant who attended him said, nothing has been done for him. So the king said, who is in the court? Now Haman had just entered the outer court of the king's palace to suggest that the king hang Mordecai on the gallows that he had prepared for him. Amen. Orofo anapei meneo kabibi a matuni din say, time to honor loyal people. Time to honor loyal people. Every bi wo ho a esese wutumi kai nipa bia wotumi edi nukure nipa bia wotumi efri na komam nipa bia wotumi aye bibia eso ani. You must remember that person. Na wusu a wutie metie me mpai bone se wobebo mpaye esan se wan bom mpaye every bia se yetumi ye kauru ye wi be friu trosema me no kan otobu na so steady ni ye pa. Esther chapter 2 verses number 23 verse 21 to 23. Oho ena obehu se nipa mienu a womoti ohini gate anu a mefo se ne ye beka se womu ye watchmen, and now they ain't kind of watchmen, they are security officers. Womu bo bang womu show ohini gate anu. Bible says sankofu bopo e ya adwin bi se wombe kum ohini. Bra mu bopo so meku ohini Ahasuerus. Me trust chese Mordecai etiye na Mordecai etiye no Mordecai na dwene se menhwe maye ntumi ye ndi ohini yi bone menhwe maye mpra no esasa se yakuma ohini a ebia na Mordecai na dwese se yakuma ohini a me adwuma me ye adwuma no bebo me
Mordecai who said nipa way onu no shame eti semi ye ho mebe pie na sase so na wama me adwuma na me ye mindi nukura fa ma no eti odi nukura die ani ahofama edi ye adwuma ehwe se ohin obebo ne ho ban oravutie o babu so ye wanyina na chiri no na ohene ni ye free no onye bibi mfa ma no ye onche ni so mi fa ma no ye but Mordecai, I love the man. One complaining, one win, one yashe, but not some yinana when it trim no bonfire because you steady Bible to say Mordecai or empire before or of me said there are some people who are supposed to bless you, but without prayer, obwa embam. But when you remember time, and kaya breno susua, South Crawford woman that Bible see Joseph Eche de yasi Emma mrantia mienua Wamu we fiasi yako kumba kuneka bako No kacha se sa ukwa eya kaime But ni we free no 2 good years Ese se kotumi kaino no Nani we free no I am here to challenge you sir within this month Ese so be kaio Me say within this month Obi a waye ne papa o boss bi a wo sum no wo fi wo kuma mu asum boss yi ache papa ebia na wo de 10 years ebia de 20 years wo sum boss yi but unya bibia frim na so wo mpa ba but this month me say this month this day and ebetumi aye wo nkai da ye be ka wo na yetumi ade ase wo nyimnyam boss usutie mi and ya now so to me kai babia what to me de no kre odeni mresi ho na wasumu it is time for you to remember that person loyal person ni pa wadi no kre ya woni pa bi wadi ni tire adwuma mu a ubekọ beba no na adwuma no waton e dey half e dey gu ne bottom Malizi good morning bicycle lane okanshi anape michia why God bless you oravutio Bible say Mordecai dinukura nanso na hema etan no makacha wo say last month na me no cha bibi say nyame ma situation bi si na sa situation ni si a yentumi yenkao na yentumi yensha wanyimnyam hema mbetanu akodu mpampanso a no nyana ka Mordecai yakum no eti Bible say Orafu biriti mi twaso Bible say okosum fidie asa fidie no ekeyede Mordecai ebe sanso na ekum no eno ena ba no say information kodu Esther ho a otumi e organize ye no mo to prono to nsa e de frɛ o mo didi ye Bible say adumre bi afi ohini na abani sase be kom jofui ohine yinkai the year free now so anadwono a time came he had a sleepless night and then me pese wo obi akao me kasa cho obi a year free se ene nyame be mani pa bi akawa so kawa anadwono obenya sleepless night unto say what bless you one thing ya me kan no. But it will not come on silver platter. But the sort says, you need to pray. Be prayerful. Bible so fed your he akai abrante bia. Emre baby see what a brabom. No say Are you a crow or sorry how much tell me or sorry bedu station temu. Na are you a say? Ade bi adom eye no ebe confirm him social media ubeko Facebook ne wo ho ubatutu sabeka no utiase ayiwa be bossa adwuma wanyira ayiwa una me no wa ha untina me do example wa bossa adwuma wanyira ehina open news ubenya onda obesore
waya wanyina chi nanso ebia reward bi wo ho a esese bi edi manu obi wasumu se omampani obi asum se wuye ohene obi asum se wuye manager obi asum se wuye sofupani obi asum se wuye chief director obi asum se sanipa no akwala no oye maid ele wa betra wo nchen wasum for so many years, but the question is, what is the reward? Mempa bone say within this month ebia wo de beye enne ebia wo de beye ochina ebia wo de beye the end of the month, within the month of May obi enkai papa bia wachi wani hu fifire na wa show ba abante tienu hwesania papa ya bra na watetu wapaja wokodu sa level within this month kai papa bi wate Bible say afi o hinsuma say muko fa umane mra na menkan na yansha date afi ye kan ye ko hu date no se adumi bia ni abo date ato ni pa bi trase ni pa na ohini tuo muka etrase eyo mo adwese o mayi ohini afio ni pa bia ye na adwese nko be sell obegu company but who ni pa bi ho a o trase no matter what I imagine it is time for you to show appreciation to reward that person. Nipa bi wo ho Bishop Onyamishra wate nka wo radio so na no masam na fituo ni preaching ni teaching ashawu nkran ama wanye den woda so tiase osofo eske na asem o kan se endi huowu ha nyame ni wiye sofo obashawu nkran wa shawu nkran ebedu sabri. Can you remember this man? Bible says yakofa human buy no na ye kan no eno hin bisa say ede na ya de ma abrantia ye friend Mordecai no so ya yenkume mi bisa say abrantia no a waye adwuma saa ma company na kokan no emwa ben ene wanya anasanfa so ben ene wanya furu nchen wahum nipa bia sumo. But the question is, what kind of reward? Loyal people nipa to me dinu kura who steady Bible always when blessing eba na mama baba ye din e dia momo, but that time no so any bra nyame so mo ne dia nyam me ma Hebrew fon kwala miensa no me ma Daniel e de ka ho me be ma Joseph e de ka ho orafutie Mordecai the next person make kan ho asem, but ye kan no hini say oh enti abrantie ye ntumi ye hwemfa ma no ye me pa bori say na ye be kai obi say nipa we die no ya ye dia ma no ye ntumi ye hwe dia. Let's do something for this person. O hini say ene na o say hye ni nyinwam, but enyinwam hye no hini pobi bro hini kasa no owa no tie so bi nam ho no say ana wan na nam wei wan na 1990 e wo sa me corridor mu wan na nam wei wan na we wura fie wi ene say hey man oravutie me mpai bone say within this month onyame ma obi a otan won pe wasem ontumi nkyere ni pabi a ye be de be ma o e bia na adwun yan say ke be de be ma no onyame o ma ne nkasa nipa no ne ye mfa ma o me do see isanse mebre no ko Bible say afei die ohiri ehye nama ebobo so within next week me no be koso ye beto aso ye ka ho asem ebi kura na memenda na me ne wa ka ho asem ewo awuche program no so software Eric a o kire duro no ono nie empando do sen why na we free no asesa wo kai no me mpa bone say opani bi be bom pa say ruade nipa bi wo ho a esesa mitumi kai no na me ye ne papa etiefo anapei me mpa bone say won fa nya kwadwuro but so sire bi wo na say ba won bom pa ye e be divert for baby se nyame ambemu a
enka Mordecai ni nhyira no nka Haman je but me mpaebɔ ne sɛ wobɛyɛ mpaebɔfoɔ ama Ghana nhyira bi a yɛyɛ dia yɛnsaka ama opani bi atumi akae obi ama obi so atumi akae obi ama osofo bi akae osabi ɛwɔ kɔna bi hɔ Awurade nhyira wo na Awurade nyɛ wo kɛse na wɔtwe mu obi nkae wo ene obi nkae wo bebi a wo bia me mpaebɔ ne sɛ nipa bi ebetumi akae wo na nipa ne kae wo so a wakoma so ade waye edi amaw esan osompa wo ene nukuredie a wedi edi ama saa nipa no Awurade nhyira wo no nyo kese so be mpaebɔfo na nyame wakae obi a eseso yo papa amase ba ne se nipa bi so mpe wasem a saa nipa no wasajese nama bi a onim se onu nti pesema nkunya ni no onim se onu nti ena yeye di ama no na nyame enam na dum so ama wati ase se eyewo na yeye ma ama ya kaio na ya bo abaso this month me say it is your time say wo beka obi a waye lawyer waye nokure wo di nokure edi ama remember your father remember good people omo aboa intimidi usino na me ka o say on the 9th of this very month the month of June abranti bi wo ho a owo Ghana ha odi nokure wasumu odi nokure watena fidiesu waye nhyira abranti me papa me nua madamfo osofo SK APJ ene birthday orofuti ni ntia me no kan we me kan we su enkyero sofo APJ me no kase ne ka asai onika edumri bia ogina ne junction ne so saa onyaka emfamba ntubon se debi wo ha wo ntene nkan nyese bia oyare o na mum so beba fidie so ebedi dwuma no na me mpaebɔ ne se nka me no you see ye will be a can say kitu bi enso but ye betu me ye bibi na on the 9th ye tumi aka say sofo escape baby a woduri die eseso tunya ka minim say nyame betumi aka wakoma kora na wape benz bi wape car bi a eye kamampo odi a che sofo escape so sofo escape febo bra anye ye kura no obetumi asene nra ye te say papa bi say oma a seed money of 500 Ghana. We said then between the abo of Fiske. Also Fiske Matthew Kasa, why is Ramamisa, but and then also ye. Me pacho ube to me afa normal way. 024 560 9922 024 560 9922 but normal way men fresh up empire near nipa na ye dia ma no ebra so say wo so be kai so that you can reward him. He is a loyal man. What na fidue so almost 20 good years was sumo Awurade nhyira say obey ne sa bebi a wo bia ubetumi asene euro ubetumi asene pound sterling ubetumi asene Ghana cedis ubetumi asene yen bibia o de sene bra na onyame enam so enye ne kese na onhyira. Reward a loyal person within this month and God will continue to bless you. God richly bless you. Meno ka say ye nua ye papa sofu obey amuako eduha dadada Methodist sofu ana Wesley sofu a onyame ngosra wono so koso na tie no na nyame ebeyo kese nyame yaduma menu na yebehia fidie so memenda na yasan ehia fidie no so eduada ebrana wukuada ayiwa within next week meba throughout Awurade nhyira na onyo kese betumi afrem 02428993938 02428993938 Awurade nhyira onyo kese bye bye.